Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube görüşler, жылкы сүйүүчүлөр. Biz бүгүнкү чыгарылышта Ноокаттын жаңы Ноокат айылындабыз. Жаңы Ноокаттын достор центриндебиз. Жаңы Ноокаттан ушул Сардарбектен алдыңыздардагы жерде кашка айтымына караганда өспүрүм сатууга чыгып турат. Бир жакшы, бир сындуу өспүрүм издегендер келип көрүп, соодалашып, баалашсаңыздар болот. Sizlerge өспүрүм тууралуу бир маалыматты беребиз. Баасы сөз түрдө айтылат. Айтылган баасынан да кеми болот. Анан Сардардан бир толугураак маалыматын сурайм. Сардарбек, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ден соолук. Иштериң жакшыбы? Тынчсыңбы? Жакшы. Иштер жакшы, Сардар? Жакшы, шүгүр. Сардарбек, өспүрүм дедің, а? Ооба, өспүрүм. Өспүрүм. Кайсыл жактан келген бир өспүрүм тууралуу бир кысача мүнөздөмө бер. Буну мен алгам. Ростовдон келген. Ростовдон келген деп саткан. Ооба, Данчак деп. Данчак, канымды Данчак деп. Ооба, Данчак, Шул Данчак деп тапкан. Шул, по-моему, видео менен Данчак бар, по-моему, канында. Билбедим анысынчы. Ошо Данчак деп берген мага мен 1 жыл бактым да 14-февралда алгам өткөн жылы. Уже 1 жыл толук болду деген. 1 жыл толук болду, сатыш керек болду, жакшылап, иштер болду. Жакшылык ишке сатыш керек. Ооба. Жакшы. Мени өзүң минип үйрөттүң. Ооба, өзүм минип любой нерсеге үйрөтүп койдум. Бардык нерсеге жоош, жакшы, такага турат. Такага турат. Ооба, бүттөрү таза. Тugol таза. Ат жоош, ооба. Өзүм кичинекей багында эч булактарга чалып жүрөм. Така улакка. Жакшы, кириши жакшы. Кириши жакшы, сынап койдуң да. Ооба, сынап койгом. Жашы канча? Жашы жазга 3. Жазга 3. Ооба. Уже бузуп баштады иштерин? Ооба, 1 ай болду, ашып калды, бузду. Бузуп баштады. Ооба. Бир чабып көрсө кандай экен жүгүрүштөрү? Өтө тез. Бир ылдыйдан. Койдук. Орундарды алтат. Пайгарды чабылдабы? Айдачы бир. Анакей жүгүрүшү. Туяктары дагы мындай күлүктөн экен да. Күлүк жылкыдан экен. Анакей достор. Балды. Сардар буга камчынын кереги жок экен, а? Жок, болду. 1 dakika раз болду, кете берет. Boyu kança çıkat? Boyu 1.63 ölçödüm özü. 1.63. Ova. 65'ke jetip kalat inşallah. Tebessü otatat. Çoğun oyuşu jakşı mı ha? Jakşı. Joğuştuğu joğuş. Joğuştuğu joğuş. Jender minip jüret. Bunday tüz bastıp koy arkalarını bir görelim. Çekin ha şuna ya. Çatka ayağı dağı. Ama müçösü jakşı eken. Qaytar ver beri. Müçölörü jakşı eken. Kökürök müçösü dağı jakşı eken. Jakşı atızlar ender keler. Jakşı öspürümüz degenderge ha? Xuday buyursa jakşı peşenesi açık al. Qovaq duygan ha janvar ha? Joğuştuğu joğuş le. Joğuştuğu öte joğuş. Jeb içinde ayıp çok. Yok. Cevap veremiyoruz. Makineden da ceydi. Jebere mi? Bağasını aytayım, kanca deyiz? Bağasını keliştirip öyle aytam. 4.200. 4200 dolar. Sodalaşağız mı? Bağlaşağız ha? Gelip görüp ova. Çağıp görüp. Sınap görüp alıversin. Ova alıversin. Maşallah. Anakay dostlar. Sardarbek anda sodaң bersin. Rahmat. Bir jakşı bışты izdegender kelip görüp sodalaşыңыздар, bağlaşыңыздар dostlar. İşlerinizle ilgili. Rahmat. Maşallah. Jakşı өспүрүм чыкты. Bir koyar koy.